kak je počelo uopće sa plesom? Jeste u isto vrijeme sestre ili kak je to? Ko je starija? Seka, 2 godine. 2 godine. Viš kak mi to ne znam, nemaš vjerovati. Ti ništa ne, znači toliko sam nezanimljiva. Da. Jer zakaj bi ti išta pričala u podcastu, jel da? Ne, slušaj ovako. Dakle, Seka i ja, 2 godine razlike. Od kad smo se rodile, Seka je prekrasna, predivna, pretalentirana, pametna, sve ju je išlo. Ja sve suprotno. Znači, ja vam se kunem da je doktor u bolnici kad sam se rodio. Brate! Di si Paulo, brate? Kad sam se rodila je rekao, mami, dajte nemojte još pokazivati. Znači, otprilike to... Čekaj, ozbiljno? Ne, kunem ti se. Znači, da bar imam, sad neću stići skopat. Dobro. Sliku kako sam ja izgledala kad sam bila mala. Fakat sam bila ružna. Misliš kak nisi izgledala? Kak nisam izgledala. Da. Bila sam ružna. I uglavnom tako kroz život. Ja sam uvijek bila mala Paula, ovo ono, Petra je bila zvijezda. I sad u školi, znaš, kad su dijelili letke, to je prije tako funkcioniralo za aktivnosti. Aha, da, košarka. Da, kao dodatne aktivnosti. I došli su kao, ajde ples. I ja donesem doma, rekao, ajde ja bi probala. I sad ja se fakat bavila svačim, tenisom, atletikom, odbojkom. Nema šta nisam prošla, stvarno. Da, mislim, generalno volim sport. I kao, ajde idem ja u ples. I ja odem na ples, meni je to top. Tamo se upišem u klub, ovo ono, sve je super. I dođe Seka po mene jedan dan s tatom. Znači, njoj je uvijek sve išlo, meni ništa. I ona dođe po mene na trening, kao gledat me, njoj se svidi i ostane, dobi partnera. Doslovno, a znaš koliko je to problem u sportskom plesu? Ne znam. Veliki. Ozbiljno? Mislim, je li više na sportski ples kao klinici? Pa ne. Razumiješ? Da. Znači, ne mreš naći partnera. Nisam znao ni da to postoji prijemo. No. Da, sportski znači ples. ja sam i sportski. Ni to ne znam. Pa kaj je sportski ples? Znači, ovo će trajati 5 sati. Pa dobro, nema veze, ali kaj je sportski? Znači, sportski ples, generalno sad se to promijenilo, sad je svašta tu, ali tako kad sam ja počinila je bio... Pa zato i ne znam, no? Bio rock'n'roll. Rock'n'roll? Pa za rock'n'roll... Sem se manje sviđaš. Pa rock'n'roll znam. Znači rock'n'roll i latinoamerički standard. A akrobatski nije spalo to? Je. Njih 2. Hoćeš da ti zaplješem, ili? Pa da. Pa je sportski ples, pa nikad u životu čuo, za svaki ovaj sam čuo. A čuo si za latinoameričke standardne plese? Pa naravno da jesam, ali nije sportski, brate. Pa je, sportski ples Pa je. dobro, ali nisam čuo za sport. Pa sad si čuo. To ime mi zvuči ono kao, imamo mi sve to u jedno, kao pa. Bio je akrobat, bio je onaj rock'n'roll, bio je ovo ono, to se plesalo pa dosta. to sve što je kao, ajmo reći, nekako uređeno s tih tehničkih strana ti je kao bio tad u to vrijeme sportski ples. Okay, imaš suđenje, natjecanja, pravilnike. A šta spada u koje, ima sportski ples, koje još vrste plesova ima? A mislim, tad je kao ovo ostalo bilo rekreativno. Sad se to promijenilo, sad je sve kao u savezu sportskom i to. Ali tad nekad su bili samo ovi dvoje. Dobro, ja te mogu sad nešto pitati, zašto bi za ime Božje ti mislila da ja to znam? Zašto bi ja recimo trebao znat o sportskim i ovim plesima i šta se cijelim? Jel ti kad mene vidiš misliš je on sigurno zna? Pitaj ti mene nešto i sve ću znat. Ajde. Čekaj, sad ću samo sebe sjevat. Doslovno 10 pitanja neću Neću ti napraviti to pred kamerama. Neću ti napraviti to, ali kao nisam uopće znao to o plesovima. Pa bitno je da sad znaš. Jel ti sad osjećaš ispunjeno jer to znaš? Matija, ovaj naš podcast je od uvijek bio i edukativan. Naravno, da. Ali nekad me gosti osuđuju ovak, otvoreno me osuđuje, jer ne znam kaj je sportski ples. Oprosti, molim te ako sam ugrozila tvoje bivanje i osudila te s nečime, ti si meni drag i drago mi je da sam ovdje s tobom. Nisi bivanje, jer više bi problema imao u kvartu da znam šta je sportski ples. Tako da ovak šta ne znam je okej. Okej, stoji, ajde. Ali kao rock'n'roll, akrobatski, ovo, ono to, pa to se dosta plesalo u školi, mislim, ne ja. A mislim je, ali kažem ti, nisu dečki. Mislim, za svakog barem su tad govorili da je pederak pleša i to je tako. Mislim, to je vjerojatno tako i ostalo danas, ne znam. Izašla sam iz tog, ali u ono vrijeme su svi bili pederi. I to je to. A da se razumijemo, sad sam skoro skrenula sa prvobitne teme, svi ti plesači koji nisu pederi su veći, da ne budem prosta, zavodnici od ne znam koga. Zato kaj su okruženi ženama konstantno. Prva stvar, a druga stvar, pa evo ispravi tipa, ako griješimo, žene su uvijek voljele muškarce koji znaju plesati. I pogotovo ono kad je kao sam uvjeren dovoljno da pleši ti latino, uvijek je to... Svi mene. Ma da. Ja cijelo život bježim od plesača. Pa dobro, to je ono kao...
kao bježiš od svoga, kaj ne, to je isto A da, to dosta je istina, tipično, ajde. ono, da. Je. Ali dobro, ali kao je nekakav konsenzus da žene vole plesače, što nije, mislim, Pa mislim, po prijateljicama bi rekla da pa, kojiš, realno svi su oni uspjeli lakše zbariti nekog. zabariti, da. A kako sam izvukla tu riječ? Pa zato kaj si iz našeg doba i mi se tako Postoji razgovaramo. neka nova riječ za to? Ne znam, ja ne bih znao. Kužiš? Uopće nisam razmišljala da. A dajde, laži. Ne, ozbiljno, ja isto koristim zbari pamet, da. Eto. Barit, brijat, ono, to je uvijek bilo, ono, Da. u naše doba, ono, ne. Ili on, pa ti si negdje ko mi, ne, ona je mlađa nešto. Ne znam, od nas. ko ste vi? Ne, ti si stariji, to znam. Dobro. Ja sam nešto mlađi od njega. Sad to ćemo izbrisat. Godinama, ajmo mi na Koje si ti retrospekciju. godište? Ja sam 86. A da, 93. Ti si 93. Pa dobro, ajde, tu si A je, negdje. tu je negdje, da. Da. Uglavnom, ajde da se Uglavnom, vratim. ona je dobila partnera, odmah je dobila partnera. Dobila partnera, ja sam 5 godina A to je sama inače, plesala. ako ne znate, full teško na sportskim plesovima. Da, molim vas, dečki, upišite se, nećete biti pederi, iako nema ništa loše u tom da budete pederi. Ok. Ok. Ovo ti je bila reklama. Dobro. Uglavnom, dobila je partnera i ono, počeli ići na natjecanja, sve super, ja 5 godina ljudi, 5 godina sam sama plesala po stanu, po dvoranama, svi su imali partnere osim mene i fakat to vrijeme je bilo skroz drugačije, svi su odustajali, ako nisi imao partnera išli dalje na drugu aktivnost i to, ja fakat nisam odustajala i onda ti je mene, kak sam bila full zaljubljena u to, tadašnji državni prvak zvao mi je roditelje, to je njegovi roditelji, ja sam bili klinci, imala sam 13, zvali se da bi plesala s njim. Što je bilo onak bolesno dobro, jer ja nisam nikad otišla na natjecanje, što znači da je u meni vidio nešto što je možda bolje od trenutnog što je imao nebitno. Počela sam s njim plesat, to mi je jedno bilo trenutno tada u životu najbitnije i pa bili smo brutalni. Bila sam 11 puta državna prvakinja. Se Bože. ono. Evo, to vjerojatno isto nisi 11 put, znao. ne znao sam. Piše ti na Instagramu. A. Znači 11 samo bio puta. čitaš. I baš piše ono latino i još Da. nešto. Ili nešto. Ballroom. Ballroom. To je kao standardni plesaj, valcer, tango i to. Pa da, pa znao sam da je to Pa znala standardno. sam To da ne si spada- znala, pa to ti ne sve spada znaš. pod sportski, ne? Pa, To je no. standardno. Da. 11 puta, ono. Da, Ni više ni manje. da. Jesi nakon 11. rekla dosta? Ne, nisam, nego ili si sam 12 puta ostarila. izgubila?